KHUBOR National Council Central Executive Committee hakakruwo na President Rangba uba sambor milingdo lapin pau ya kajing smokia halor kajing yaki jong ke MCTODA hakakruwo President ke JNC CEC ulo ong ba minhinin kasngi kaseng kalayo abanet jingo ikidikot jong ke MCTODA hamaurin keneng bat ha kajing kendu bat ki layo ti benia ya kadaw tinrai bat la shem ba kajing ong jong ke Sorkar bala a ya kabai kit ya ki trang kit mar kit mata na ki cement factories kat kum kador balabu da ke Sorkar hooi kala ban long ki katu kat ni hinrei ke e kaseng kala lam kamshum na long satia ya baro salonsat nakani kadaw ba sabateng ya kajing ya ki lada jinda kini ki karkhana cement ki ai ni pintre kam ya kata kador bala bu ke Sorkar ban pintre kam ya baro ke association ru kam penlong ya kajing ki haba ka seng ke persyang banwat ya kadaw tinrai ha ka Jingiakren bat ki Nongialam ka MCTODA ni syam ba kadaw ba hi kadai ka Jingialam jong ka district council kabalong ka Nongiada ya ka jingtre jingta jong utrai mulong hinray pinban maka kabapin scam ya ka jingtre jong ubar jila bat sa kawairu kadaw ba ka Jingyo laitlan jong kini ki company banthit ya la ki jong ki kali kalakta ikitrai kali trai mulok jong ki kum ka star simen ka don hadu lai spa du sau spa tli ki trong nang ta ka top sem ka amrit pat kiwe nagaliang kayong i ka Jaintia National Council ningisni da yo iwi amlang waki dekot waki Nongialam yang ka association MC Todama ka wina ka association yang ki milik truck wa yang ki driver truck ta ka jingi amlang kayong i kam ka sen waki nin to ne benta wo imen sen ki bat kam jole wo ya porong wo ya khanau ki wo yo titre ya kamat ke jingdawa ke yongki ta de yo ele o ye kalam ki katu kat ningut ki Nongialam ki yongki nin kesngi ta hawa ye kalam i ki chemi bota ki ko ka Sorkar dapat pago lang ba kilat pathai KHUBOR wota ki company de e sekhen gi ya kata ka baikit dan dia kata by transportation yang kini ki truck kat kam ka government ren ta has kat miulen boyo la se am ki katu kat ni ki boyo ya kini kedor hendak kat kam ke jingi kelam yang i ka JNC wa ki tai ki Nongialam wa ki dekot yang kata ka action chemi bota kini ke jing e ya ka government ren ya kini ki truck ki wakit ya ki mar ki mata yang ki cement plan memang go salensar ya wara ta nete da wa kini ka action nang pting ya kini ke jingi ki ko yang ka hado nesngi ta kini ki association da klam chegi wa ta la ka Sorkar da ka company da pangkrak kam gi ya kini ka government red solensar ya wara ki truck ki wakit ya ki mar ki mata yang ki factory ki lemam de wa ki pemane ke jingi ki handre ka open house ki ka to wa kini ke jing edor yang ka company mangga memang ga solensar handre mangga do ya ki katukan di don hi ta kawar ni ta i kam ka sen hawaya kelam cucu ibu ki chemi wato ta kadaw ba hi kawa yui wato kani ka jingi ki yang ki ni ki truck la ni ki driver truck na manga na wisnam cha wisnam tangwa ka wasnya phalla wato ile wa ka Sorkar la ni ki borang ka an mam chim khya ge do ni kisni ta perchangi kam ka sen uti tre ni wo ye kelam seni bhawa ki Nongialam yang kani ka action chemi to wa ka jing kadaw ba yung ka jing mi yung ka ni ka jing na ka wi ko por cha ka wi ko por to ka jing elat yung ka district council ka waman ka wi na ka nong pat ka nong seli ya ka jing kamai le ne ka jing wawyada ya ka kamai ka ji yung ki tre muluk haborok kiliang ta kadaw ba hi to ka jing yo alat yung ki company wo thet ya ki truck yung ki hi wo pun ba ya ki mar ki yung ki kamu dah tipi do ke star cement em wa kam masos pa la ni les pa tam ki truck ka top sem la ijo ka amri la ijo ta ke jing bon yang kini ki truck dakta go ya kini ki treri ki yang i ki prado ki prasnam ki yang i ki wa truck ne ba kini ki company nang kong hi kini ki cement plan perchang bagi u elot ya ki truck yang ki teman-teman kam ni ke jing mentoy man go do ki kat tu kat ni don hi ta ina kalian agency is nyawi boto kapor de biang go ya ka district council
lengba kani ka anyong ka trade by non tribal act wato open air go ya kani ka jing thet gari yang kini ki cement plan ni bha lena ka sorkar hi lena ka district council bom te lakam go ya kani ka jing le yang kini ki company ya kam kini ki jai kam ki wo yu kta ya ka kamai ka ji yang ki tre muluk yang i snyang wato mem jing mut kani ka jing em yang ki hapo kani ka district ko yang i kham tam hapo is jain hill district ta ikwa ya ka district council wa ya ka sorkar wato chimkhia ya kani wato bo da ki limit kam wa khatsat ar phaul ne le phaul li ya ki company wado katta da ni ka limit wa ye ki uthet ya ki ta ki trop le ne kinu ki gari ki yong ki khana yo man go ka jing yo nong yo ni ya ki prado ki prasnam ki yong i ta ka wale hawa khuruni chaka statement yang ki armut ki menteri sorkar ka wi ka statement ki yong transport minister the kudu weru ya kini Nongialam yang ka MC toda cakamet yang ka Jingiakren ne pha kanu ka jingi amkam ko ya ka Jingiakren khnang yo mi sla kata ka jingi ko yang ki hanre ka wa yo phalawa ni kam ka sen to hakawi tuan kalian na kalian home minister lengba ka police department da Phah Kem gi penban ya kini Nongialam yang kini ki association ta kani hi punyo wa am ke jingi pher jingmut haperti yang kini ki armut ki minister ne pha kamnu u am ke jingi kelam hawa am ke jingi kem ya ki Nongialam ta kani hi ala se mangga ke jingi pher jingmut lene mangga ka double standard yang kini ka government ka yang i ta hi kam ke seng tentu ya ka sorkar udah ka sorkar sekian kwa go ye kelam kwa go wan ra ya ka suk ka sign hapo kani ka bri unyo trep foto pelak go ya kitu ki Nongialam yang ketu ka shan ada ni te yo am ke Jingiakren ni pha kamnu u am ke Jingiakren hawa ki Nongialam am ye po jail ne po thanat yang ki pulit te ka wakhat do i kam ke JNC yoi lengba kilat pathai KHUBOR wa am ke Jingiakren jingmut haperdi yang ka ki artli ka association na po Janja Hills ki wakat tu do ka east wa ka Janja Hills but wakani ka association ki wa paman ke jingi ki ka wakat ni te i kam ka JNC kwa kan tho ya kani ka Jingiakren jingmut ka yang ki hindai ka wi ni ka sur kwa pha chi ki wata tan yawan ra ai ya ka Jingiakren hapo ka bri hunyo tra tan wan ra ai ka Jingiakren kam ki tretrok kam ka riwa ka jat bro khnang wakini ki company ki wa nabar lagi uyu rot ye i kam ki tre muluk kunmo wata kani ka Jingiakren jingmut ka yang ki ta ka buj yang kini ki company wa penipia peniprai pi khnang wa ka jingi ki ko yong pi man ga ko watlot te i kam ka JNC kani dang man ga kam ka jing wan emensen le ne ka wan jingi selok dan hi in nin ke sngi wa kani ka ashan ko paman ka jingi ki ko wakata hanre ya ka i ka rai ka senjam ko wa i kam ka JNC daw chimi to da hakini ki sngi chi sngi ar sngi ki wa daw wan daw chong ya ka central executive committee ka wa jan ka yong i hadan ne te i kam ka JNC le daw chimi ya ka senjam ko yong i ne bha i kam ka sen bom kwa de man kam ki nong pakke don hi ya kini ke jing yang ki tre muluk ki yang i kham tam yoi wata ka jing kem ya president yang kani ka MC toda what your president ke central body what your president yang ka janja unit ke yang ka wan go haden wa we know ha company u divandar da mahamu bo FR da mahamu Phah Kem ya kini ki Nongialam yang kani ka action hanre kani ka jing kalam ko yang uni uha yang company da man penban ga kam ka jingi thok lupa wa ka yi wa ka police department daule ga ya kani ka association te kani hi man ga ka yi ka wom yi pdiang na ka liang ka yang i kam ka JNC te ne te daw ka JNC haden kani ka CEC ka yang ka daw chim ga ya ki senjam ki wa yen wa yele ya kani ka jing perchang yang kini ki bor ki wa nabar wa yorot ya ka ri wa ka jat bru ka yang i The CM Solar Mission is a flagship initiative by the government of Meghalaya, implemented by the Meghalaya New and Renewable Energy Development Agency (MNREDA). Its goal is to make the state energy resilient and environmentally sustainable. The mission offers a variety of solar systems to meet different needs. CM Solar Mission is a program designed to be affordable and accessible. Small households only need to contribute 10% of the cost. The state government covers the rest
providing a 15-90% subsidy with the remaining amount for larger systems covered by simple bank loans. To apply for the CM Solar Mission scheme, you can consult with MNREDA and submit your application to the district administration or contact your nearest block development officer, BDO.